ramri boina chungchanga in biak na kalmeka Mizoramin an phut village list asama athelot kumsahni somni pakhat July thla ramri boina chho nuwa state pani te hian boina chinfelnan in biak na an naya aizol lam thu choin atalan danin Mizoram sarkarin state home minister lalcham lianan a state ramri chunga a claim siam village list le a kai noi thil dang te po atela he thil hi Assam sarkar nena a thelut bokani Mizoram district Pathum Aizol Kolosip le ma mithian Assam nen ramri KM za somruk pali point li athui anin sema kumsang ni somni pakhat July thla ramri boina a chho nuwa thren om state pani te hian remna zonga chinfel theina tur in biakna an nayene amada ito in Guwahatiya ramri chungcha in biakna an nei towa palai pani te chuan thlathum chungin Mizoramin ramri deka om khosang sang a ming lis le a om na mun a cheng te nam le a kai noi thil dang te lis a pedon ti alo tar lang to a thudon na dangin a tarlan danin ramri thila Mizoramin a soile an thil phu chu a thlop dona chu thil chu a nuwa rampani te atangin regional committee ten anzir chianga ramri chungchanga boina om mek te chu in biakna manga in remna siam theina tur zon atumani ti in thudun na chu na tarlang lalcham liana chuan he ramri thila boina om hi assembly a athlena Mizoram sarkarin aram chung khwale ramri bul nai cheng te nam chungchanga a phu chu February ni som pathum khan Assam sarkar nena a theluta chu baka Mizoram sarkarin Assam sarkar nena a lekha a thon to bokani ramrau relai Mizo National Front MNF member Valal Tanpuya zona changin Home Minister chuan sangni somni pakhat July thla khan silai mepua ani nuwa Assam nena state ramria silaya inral sain an nei khan hun engmo chen chu duty post ngetak adin thu soi silai mepua ani tang hian Mizoram le Assam atanga palai tam takin an state thau atangin minister pakhat ke hruain ramri boina chinfelna tur hian ran thum zet in biakna an nei to a hei ba ka hian state pani inkara hian virtual minister level meeting voi thum le district administration level a meeting round thum nei ani to boka state sarkarin ma alang dan te tar langin lalcham liana chuan ramri chungcha ngai tu turin June sangni somni pakhat khan political party le klop ngai pol zong zong te telna ramri committee din ani thu asoi chu baka komin February thla khan state ramri chungchanga thu poimo tak tak zir chian le en dikna tur study group din ani bok lalcham liana hian ama in Mizorama ramri thila in nilna nei lain khosom rup pani vel chu aramri huam chunga tel anni thu alo soi to a heng khuate hi Bengal Eastern Frontier Regulation BEFR 8075 in arwat angin inner line reserve forest huam chunga an omane Mizoram le Assam ramri boina hi hun rei tak atanga in nilna om to ani a kumsom malam dei to khan alo in mung to a Mizoramin ramri tak tak chu BFR noya inner line reserve forest square mile zanga pakwa huam turin adem ngeta mase Assam chuan constitutional boundary chu kumsang khazakwa somthum pathuma survey of India in me pasiama a in ngata hei hian inner chunga munzau tak tak omna a huama hei wang hian line reserve forest chu tuna chuan Assam thun in noya atlaria ale lama chuan azau zong kumsang khazakwa somthum pathuma ramri siam ang chuan tun din muna chuan Mizoram huam chunga a omane ramri boina hi July ni somni paruk sangni somni pakhat khan azwal hle a state pania police force ten silain anin kap tona police paruk le Assami pakhat an thiani he ramria tharum thona chuaka hian mi somruk chuangin liman tur to bokani
Congress ruai tu Rahul Gandhi an Manipur tharum thona chungchanga athusoi ka nan Chief Minister Biren Singh chuan lataka a omani chuan ladak chungchanga soi turani ati Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah ten State chunga remna siam thatna konga kai ruena an pekte atar langa Parliament PM Modi le Amit Shah thusoi kan ngai thlak nuwa Manipura remna oma hei hi ral klante din hun siam thatna le an chena tur ngai tu saka pek kha ani homa thuron la turin kan ron kal ti in Biren Singh chuan thu thar thedar tu te akomna asoi Congress ruai tu Rahul Gandhi an Manipur tharum thona chungchanga athusoi changle tin Chief Minister chuan ladaka a omani chuan ladak chungchanga iverin soiro se Manipur chungchanga hianin lo boi ve su se ti in asoi Rahul Gandhi an ladaka omlai khan engtin nge Manipur hi ngai tua ladak chungchang soiro se ti in Singh chuan soya voina Manipur thil hleng dum lo tak hi Congress party te hlen tirani mishing nun na hlu tak hi politics ti borban nan mangsu se ti na sei PM Modi chuan red fort kulatangin Independence Day a thu soina boina chuana satna Manipura remna ha om theina na nge na rampuma mi puite chu Marchak state mi puite kianga an mani tanpui turin an dinga rampum hi Manipur mi puite nen kan dinga ni ti in PM Modi chuan asoi remna hi boina zong zong chin felna kongom chhuna ni a central le Manipur sarkar chuan ama theyang bera state a remna alo le theinan thei top kan chu ani ate Manipur hi me ni thuma tang khan thalikal ta chungin a boi to a tribal community pani mai tele kokitin kara boina chuaka Manipur High Court chuan state sarkar chu scheduled tribe le sa community zinga pakhat dabel turin ngen PM Modi le HM Amit Shah thu soi ngai thlak nuwa state chunga remna om tin CM Biren Singh chuan asoi Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah ten thilom dan an enfiat chunjom zelawangin Manipura dan le thupek lama masona na satak aom thainan apui hle ni ti in Biren Singh chuan asoi Union Home Minister Amit Shah nena thil poimo tak an soidun nuwa Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan state in nun phungpa ngai kong azole na turin baisai nei thu asoya Singh chuan Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah te kai hruaina in Manipurin remna siam thatna kong azole dor ni ti na sai Prime Minister Narendra Modi le Home Minister Amit Shah ten thilom dan an vila an en chunjom zelawangin dan le thupek lama masona nasa taka omani ti in CM Biren Singh chuan atar langa Parliament PM Modi le HM Amit Shah te thusoi kan ngai thlak nuwa Manipura remna aron omle tan ta ni hei hi ral klanti in tun na tur le an chen na tur routine work ani ati heta hian Home Minister thuron kan lak thina wangin Manipura hian dan le thupek din mun a tha chho zela Manipur state a hian thlathum don kalta khan namsang in kara tharum thona athlenga mi za somruk chuangin nunnan chan to a chu baka mi zatam takin hliman tur to bok me ni thuma boina chuak hi mai tai khotlangin scheduled tribe ST din mun an phot dulo na lan tirnan Laram district a tribal solidarity march po sai ani nuwa achua kani aizol chuan Ayushman Bharat noya digital health microsite masabera siam ABDM microsite na tur hian mun thlanani a private healthcare provider te naule liante enroll na turani Mizoram chuan Ayushman Bharat digital mission ABDM noya Nimin Khan digital health microsite atlang zara aizola microsite hi rampum huapa mantura buat sei zinga masaberani ABDM microsite tan hian mun bi thlanani a private healthcare provider te naule lian zok ti enroll na turani microsite project hian
healthcare facility zong private clinic hospital te naw le laboratory te po huamin digital health service mu theina turin ABDM enable site son tumani a RS Sharma NHACO chuan he malak na poimo zia hi asoya healthcare service lian tham tak digitalize chan vo le private healthcare provider sang te hena a thlen theina tur a chan vo soi war le Mizoram team te thorim na wang hian aizol hi India rama ABDM microsite ma saber anita ne NHA po in hetiang boka thanem ngai na le hlotlin na hi anga hle thu NHECO chuan asoi ka de zong khani le phot se video.le milo chang le don dia